babyeyi inshuti bavandimwe abakunzi bahita Gatako Official, welcome again muri cya kirambi cyacu. Aho muherereye mwebwe se mumeze mute? Twebwe aho turi na amahoro turashima Kristo. Hanyuma rero twongeye twagarutse kugira ngo tuganire, tubafitiye ibintu byinshi byo kuganira, ariko tutaratangira nari nifuza kubashimira no kubaha kazi. Mbahaye kaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Abantu bose badukurikira bari ahantu hatandukanye, abari muri Afrika, abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri Asia, abari Australia, abari Afrika cyane, Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero nagira ngo tutarabanza ngo tuganire mbanze mbashimire. Nukuri ndabashimiye byimazeyo, muri abantu beza, muri abakunzi, mwatweretse urukundo, turabishimira Imana. Turabashimira umuntu wese wakoze comment, wakoze subscribe kuri channel yacu ya Gatako Official. Nukuri mwatweretse urukundo rurenze, Imana ibaha umugisha cyane kandi mukomerezeho. Rero uyu munsi twongeye twagarutse muri cya kirambi cyacu, twaje kuganira. Ubushize nari njyenyine, narimo nkora introduction mbabwira channel uburyo kizagenda ikora, ariko uyu munsi nabazaniye umutumirwa, ntabwo ndi njyenyine. Hanyuma rero uwo mutumirwa ngira ngo muramubona hano mu ruhande rwanjye iburyo bwanjye, nawe yakwivuga n'umuntu mukuru. Ikaze cyane. Asante cyane. Urakoze cyane. Amazina ni ayandi ni Serge Mumvira. Turishimiye kuba mutumiye kuri channel yanyu ya Gatako. Asante cyane. Official. Kaze mwese abagiye tugiye kubana mu mwanya. Asante. Kugira ngo tubashe gukorana ibiganiro. Asante cyane. Murakoze cyane. Amen. Murakoze. Hanyuma nkuko amaze kwivugana umuntu mukuru, tugiye kuganira. Hari topic umunsi twabazaniye yo kuganiraho, hanyuma ndizera ko iri buze kubafasha. Wenda umuntu wese ariyumva, uwireba arumva akuremo inyigisho ziwe cyangwa akuremo ikimufasha. Tutaraganira Papa Serge, tugahaye kaze kandi kuri Gatako Official. Mwakoze, mwagize neza kutwitaba. Nkeka ko n'undi munsi tuzabahamagara mukatwitaba. Tuzabitaba cyane. Hanyuma hanze neje kurumva gute imbeho ibagejeje? Hano hanze. Ngira ngo mwebwe imbeho mufite siyo twe dufite. Ore buko twaje tumeze. Cyane pe nuko hari imbeho iteye ubwoba. Hari imbeho, hari neje. Akarusho n'umwaka niho byabaye ibindi. Uyu mwaka hari neje iteye ubwoba. Harakonje, abana amagripe ni menshi. No kwihangana nyine ni sezo. Hasigaye n'ibyorezo byinshi, usanga umuntu arwaye gripe none ni malaria yiriwe. Cyane. Sinka mbere. Uri kubusigura cyo umuntu utashushiwe neza bikaba ibindi. Oya ni donc ni sezo tuba twagezemo. Ariko nyine tumaze kuyamenyera ntabwo. Cyane. Wogera gute? Kiryoha mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu ugeza mu kwa. Cyane urasubira hariya hirya se. N'umuriro watse. Biza bisaba ngo kino gihe kigeze ugasubira ngara hepfo abantu. Cyakora wa zamera nkaneza cyane. Ariko nti hano nyine ni ubuzima bwaho buri munsi. Ukwihangana bamwe twarabumenyereye. Taumenyereye gatakundi wagira ntandi cyo gukora ni ubuzima. Urabyakira niko abandi bakiriye akazuba kari yarahepfo kaza kamera neza ariko akazuba twaturira narahepfo barire hariya uzohamagara umuntu ngizora rabije. Isi ni kwimeza natwe twagira kuri cyangwa mukera ngo isi ni kwimeza. Ibyo twe tuhaturirira abandi baravyifuza, ibyo abandi bifuza bafite nako badafite nako turabyifuza. Isi ni nta munoza pe niko bimeze. Umuntu wese ahari gose agomba kwishimira cyane. Hanyuma rero tudatwaye umwanya Papa, hariho novuga ngo ikintu numvise hanze nifuza ko twakiganiraho, wenda nkumva ibitekerezo utanga n'inama dushobora kugira abantu. Ndaguha histoire gato kabaye, mbabarira gato nagwa ka gripe. Hanze hari amakuru, ariko nje ndavuga sero naho nzi, simvuga ibyo byaho ntari. Ejo bundi umuntu arambwira ati hanze amakuru ahari, ati hari famille imwe ifite abana, umugabo n'umugore, bagize gutya baravuga ngo bakeneye inzu ya leta.
nkuko abantu benshi bakunda gusaba inzu za leta kuko inzu za leta kenshi ziba zihendutse ziri ku mafaranga make bafite amafaranga make cyane donc amafaranga atageze $200 $300 bayishura na $280 cyane yabaye menshi nka $500 bitewe n'amayempo yanyu nuko mwakoze noneho ga ejo bundi umuntu umwe aranyongorera amubwira ati sasa aha hanze hari famiye imwe yifuje inzu ya leta yumva ishaka kuyisaba noneho umugabo niwe wari warakoze cyane umugore ahakora ariko bitari cyane twe murabizi ko tugane integenko z'umubiri zizadushobozwa cyane ibintu by'imirimo kwaro kubyara ukuntu mu kubyara none kamara imyaka 2 udakoze kamara imyaka 3 kandi iyo kera umugore amaze gutwara indakera yabigiye gufusaba imyaka nk'ibiri cyangwa 3 muri ico gihe rero amempo y'umugore aje hasi noneho umugabo abwira umugore ati wewe genda ari wowe uzosaba inzu kuko nje ngiye gusaba inzu ntago banyemerera kenshi bayiha abagore umugore aragenda muri guverinoma nyine aravuga ati jewe ndifuza ko mwaduha inzu kubera ko ubushobozi bwacu buri hasi ariko guverinoma nayo ifite amategeko igendera kugira ngo baguhe inzu ngira ngo si wowe urabizi cyane n'abantu turi kubwira badukurikiye baramubwira ati zana amayempo yawe uzane nayo umugabo tange nimero ya assurance sociale yiwe ambese nasi yiwe nyine si namba nyine nkuko abandi babivuga noneho umugore arayitanga ayitanze koko basanga amayempo yiwe ari hasi nta mafaranga menshi yinjije uwo mwaka ariko baramubaza ati se dawe mawe urubatse ati yego ntiyabesha avuga ati nje ndubatse bana n'umugabo n'abana none baramubwira ati se kubera ko wubatse bijanye n'amategeko zozane na nimero d'assurance sociale y'umugabo turebe nawe amayempo yiwe aragenda arayazana azana nimero z'umugabo za assurance sociale bazizanye basanga umugabo yarakoze cyane afite amafaranga yarinjije baramubwira ati wa mugore we twari kuguha inzu wewe ariko kubera kubana n'umugabo wawe kandi yarakoze ntabwo twoguha iyo nzu mufite ubushobozi bukwiye bwo kwitunga bureze bwotuma mwishura inzu yawe n'indirimbo n'inzu $500 inzu y'icatanu inzu ya 2 cyangwa $800 mwayishura tariko rero kuko abari gusaba inzu ni benshi mwebwe mufite ubushobozi bukwiye reka tuyihe abantu bayibikwiye by'ukuri kandi gaba bene data bazavugisha ukuri barayimwima usanga baziha nyine abantu bakiva muri Afrika abantu bagifite ubushobozi buri hasi noneho gaba barayimwima bayimwimye aragenda abwira uwabo abwira umugabo we ati yewe njewe inzu bayinimye nonega kubera ko wewe wakoze cyane nonega twihanganega tugume twishuri turimo takundi nuko kumotera amatsiko nyine akinyuma yewe birazakeje ariko kandi birababaje noneho umugabo aravuga ati ko nari nkeneye iyi nzu irangoye aya mabire hano mu nzu menshi abajinga kibara twima inzu gute mukanya hezi minsi iragenda iricuma umugabo ayicaza umugore avuga ati nagize iwazo amawazo yanje yapanze nabonye imitwe ati nagize igitekerezo kandi ico gitekerezo kiraduhesha inzu ati njewe n'abari abazungu turatana muziko kandi inzu barayiduheza abazungu bakundaga n'ikinyoma none umugore amuga ati umugore amuga ati data we watekereje iki aramubwira ngo natekereje ngo wowe uzosubireyo ubabwire ko twatandukanye usenga aho wikoreye urugo nyine n'abana bazokwama bayigwico gitondo asenga aho batandukanye nyine mbese abeshe avuga ati ntago bari batandukanye by'ukuri wewe ugenda ubabeshe ko twatandukanye apana divorce giri mu mategeko wowe uragenda ubabwira ati yabaye ansize umugabo yantaye yagiye titukibana twarashwanye aragenda asigira abana noneho umugore ga aramubwira ati kandi cyo bazo uvuze ni sawa
kurumva ko abantu bararakaye aravuga ati jyo wazo ndarishigikiye wa mugabo mwiza ufite amawazo ari hejuru noneho umugore ati sawa nzogere gansubireyo umugore burakeye kabiri asubiyeyo abwiye abazungu ati yewe njewe kumama mbona mba mu nzu nje nyine n'abana umugabo yaragiye byagenze gute kukoga bagusaba explication ikwiye byagenze gute kugira ngo agusige agute habaye ikikugiye kukoga usaba ugomba gutanga motif iri variable yerekana yuko yagutaye kae cyane amubwira ati njewe umugabo yarantahe twarashwanye mwashwanye kubera ize mpamvu ati yakubisa abana buretse gato arahantu wabuza urenganije ntari kwemeza na nigute yageze ku rwego atekereza ngo tuje inama wawa turebe ko twagira gute twabwira bara bazungu ngo tutandukane mbese impamvu twatandukanye tutakibana mu nzu nje kugira ngo mbone inzu ya leta umuntu ugera ku rwego atekereza avuga ngo mbese we yarazi ngo ni ibintu biri simple gutandukana twotandukana tugasubirana ariko umugore akora erere bamubajije motif ntiyatekereza aravuga ngo batandukanye kubera ko umugabo aza kubita abana kandi hano gukubita umwana hano niko kujana uruta kukarushira mu ifuru yokejeho inyama niko kujana kushira mu kanwa k'intare yabesha n'ikindi wari ukuntu ubona avuga ngo wenda ngo uravuga ngo twarashwanye gusa wenda aronona umutungo wa famiye cyangwa azamwe inzoga karara iyo ngiyo mayibo bazanywe urumugi utazahita kuruba aho byari kumvikana noneho aradekona ururimi ruranyerera yamavuga ngo aza kubita abana titwarashwanye kubera ko ahora kubita abana we tigwanyereye gwagiyemo amarasi iwe hagiye mu isabune y'amarasi neza kugera aho uvuga ngo kandi ino gukubita umugabo none wenda umugore yakubita umwana ni kako ariko umugabo yavuze ngo umugore akavuga ngo yakubise umwana ari umugore no wabyivugi atari n'umwana ngo yakubise umwana atari umwana wivugi nuko ngo bazabyandika ngo barandika uwo munsi reka nkubwira amakuru wewe kwawo itonde reka mbanze ngushire muri triangle kawashyize muri kare noneho abazungu bumve ngo gukubita umwana ikintu bakoze bazanye machine batangira kwandika yaramukubise ryari na ryari hari ryari uribuka byagenze gute baranota uwo mugabo wawe ati yakubise abana inshuro zibiri namamubwira ati njewe ntabwo nzobyihanganira ukubita abana buri munsi nukoga abazungu baravyandika bamuga ati wewe taha tuzoguhamagara umugore yamata umutima ati ndabahaye mwene ikinyama canje kirafashe noneho arataha bice kabiri bagica baramuhamagaye kandi ati none uracaba wenyine umugabo yakomeje kugenda ntiyagarutse ati ntiyagarutse kera yaragiye n'umuntu ashobora kuzonagaruka sinzi naha baramuhamagara ati twakuboneye inzu kubera ko wowe nyine n'ubushobozi bwawe buri hasi twumvisha ufite ibibazo byinshi n'ubushobozi ntabwo ufite bwo kwishura iyo nzu mubamo none izi tariki baramuteguza uzabungega abonyega yanzu ya leta arakeneye kandi hano ku muntu udafite umugabo en plus ku mugore urera abana wenyine voilà hano mbese nta muntu n'umwana umufasha timeze nk'iwacu wenda muri Afrika usanga wasigiye nyirakuru ngufite abapangayi ufite ba mushenge ufite banti ufite n'umukozi ariko hano ni umugabo n'umugore nibo bamenya abana umwe yagiye undagasigana abana cyane iba abazungu betayifata muri rwego kuvuga ngo nta wundi muntu ntashoboye aragowe nuvuga ntabwo usigira abana none ukuntu byagenze kora ko umugore ataranakoraga ese aje kuri rede sociale noneho ga bahita bamuha n'iyo nzu ya leta ngo bareba nyine ko ari kuri rede sociale kuko barabonye niba muhinzu ya leta batamuha rede sociale nta kuntu abana bazoba unti bazoge bahita bamushira kuri rede sociale abanaga baje ku ishuri ga noneho umugore avuga ati ubu buzima ndabukaranze burarangiye neza napfundikiye buce ga kabiri aho nkene point aho wantuga ndishina no shaka buce ga kabiri
amaze nk'iminsi nyine abazungu barabikurikirana hagera igihe nyine baravuga ati byararangiye umugabo yaragiye bagiraga n'ukuntu baza bitondesha ibintu ukagira ngo none baravyibaga bo bakakureka ko nta kibazo gihari kandi gihari bakakirinda baba bakubitse ahantu noneho ga bukeye iminsi iricuma wa mugore asubirayo atenje umugabo wanje twarababeranye naramubabariye ariko yari yabonye inzu mu nzu ya leta arimo yarabunze ari no kuri rede sociale bamuha amafaranga na wa mugabo barabana muri yanzu wa mugabo ga yaraje gakazarara ariko abamwo atarasinyara umuntu yazaga bunyibunye nyine nkuwibye akaba mu nzu n'abana gutyo ariko abazungu bataza gukontorora noneho ga kugira ngo none bizoba officiel ko umugabo yagarutse ashaka kuja kubisubiza kubwira abazungu ababwira ati njewe umugabo twarasubiranye twarababariranye naramubabariye inshuro yakubise abana naramubabariye yansavye imbabazi muri make none ga turi mu rugo umunsi muzoza mu rugo mukamubona timukikange bamambwira ngo mada ikese gukubita abana muri kino gihugu irakurenze wewe ndi woza no kwisabira iyo kese wewe ndi woyisabira imbabazi sinawe utanga imbabazi si wowe ga abana sabawe n'aba leta abana bino bose ati yivuga yuko hari ikindi kibazo cabaye mwari kubera nk'abantu bakuru muri yadute mwembi nta kibazo ariko mwarashizamo abana batarakuze imyaka 18 iyo ni kese ya leta kwanza wewe ndi bazagukubita wewe kwanza wewe watubwiye abana wowe ntibagukubise aho uza kuregera abana umuzungu wa utaza baza kimwe aza kubaza gwese waba uravuga abana wewe uri muzima kamangumi wari yo umugore baramuga ati wewe ati uwo mugabo wa umugore asubiza amazuru mu myobo yamagenda asubiza amazuru mu myobo tukazomubona ari no kuri uwo muryango w'inzu ahubwo uko ndi bavuze ati tukazobona azanya mu mazuru ku muryango w'inzu tukahamubona gusa yegereye abana hari ahantu tuzomujana kumutembereza bukeye tuzomutembereza mu mavini abantu bazo bumva bene ibyo tuzahana nukuri bigira ikuntu binameze umuntu yagize ico kirego haraho ubugera utemerewe wamaze kuba sisi uzurangiza mu mateka uzumenya adresse yaho baba kavuga ati wende yugize n'Imana akubwira ngo ufite iminsi yo kuzuza kureba abo bana bawe bakaguha iminsi ukaguha iminsi ngiyi aho ngaho ico gihe giye baguha iminsi nta kibazo ufatanye n'abana ufitanye ikibazo n'umugore aho navuga ngo n'umuntu wo kubisabana none hari umugore waje kubyivugira hari umugore wakureze none wowe ntawe umuntu w'umugabo urashobora kubesha ikintu nkico ukabwira umugore ngo tubeshe ikintu nkico kubw'inyungu z'umuryango ariko hari byo mwasambuye birakenewe ibanisha ibintu biteye ubwoba ni kuko waje kubesha ngo umwana yapfuye ntaho bitandukaniye muri kino gihugu kuvuga ngo wakubise umwana kandi wanabesha atari ko kuri niko kubesha ngo napushije nk'umwana waje yapfuye kandi atapfuye kuko uba ufite kesi iteye ubwoba hano ni ikintu giteye ubwoba kubesha no arakuntu bavuze ngo yatandukanye n'umugabo ngo amarashiraho gani kinje kuvuga ngo abana bari mu kubitwa bari mu kunkona bari mu gutaha agahitira yakora kantu igikucu kose igikucu kandi gahayabesha sinako kuriga hano numvise ngo barazana kuta n'abana bakabanza kwajana muri dushe bakafungura amazi bagafungura amazi reka gusheganyaho uwo nguwo ariko ndumva uwo mugabo jewe kurinje jewe sinokwemera nkubaza ikibazo mu gihe hari ubukene mufite ikintu runaka muzi ko mugomba kugishaka muri guverinoma wowe na madamu wawe ariko mukaba muzi ko wenda umwe niwe ugihabwa mu gihe hari ukuntu mwavuze ese birakenewe kugira ngo muje kubesha ikintu nkico kugira ngo muhabwe ico kintu ariko mwishizeho kese mutazi
tukagera naho tubesha ikintu nk'ico wibeshera ikintu nk'ico vraiment ino turabizi kuko abagore nibo baza basaba ibyo bintu ama service amam kuko hano umugabo n'undi mugabo hano agaciro negaki agira agaciro gakike cyane twese turabizi agaciro karuta kimbwa inyuma y'imbwa kero umuntu wagiye inyuma y'imbwa hano nukumucumurizi ukuvuga ngo hano umwana niwe wa mbere agakurikiraho nyina agakurikiraho imbwa n'ipusi hari n'abandi batunze n'imbere ukuvuga ngo ivyo bintu hakaza kuzaho umugabo nyuma rero uwo muntu yakubise wa mwana wa mbere muri kino gihugu voilà tunco cyambere yamaje gukora ahubwo umugore Imana yagize jewe kuri nco kumvumva jewe iyo aho kuvuga ngo abeshe gutyo sibyo twokuyanganaga tugashaka inzu voilà kabwira umugore ati wewe reka dukore twembi nimba inzu ingoye kwishura twembi twihine tugabanye bimwe twakora cyangwa basi umugabo nawe reka akazi wewe icara tuje kuri sociale twembi kuri sociale twembi noneho mukenega mamwemeka kubujamo kugira ngo babahaga iyo nzu n'umundi iyo nzu igihe cyose uzokora bazakuzamura hano niko bimeze igihe cyose ukoze bazakuzamura cyane iyo umugore wakoze n'umugabo barakuzamura yanzu nitegeko izi nzu zacu zizodukora nimba zigeze mu rwego abantu basigaye baje kuvuga ico kintu ako gastori kanyibukije ige Abraham na Sara ngo bahungiye ahantu ngo mu gihugu ngo bagera ahantu mu bwami bumwe Abraham gayamabwira Sara ati wewe uzovuge ko kurumvaga ati wewe uzovuge ko uri mushiki wanje aho bize bigera umuntu akinde uzuko kubesha byatangire mu isezerano rya kera araho bigera abantu bamwe bakabesha kubw'inyungu zirunaka ngo agira ibipasi Abraham nawe yarakoze igitangaza wa ariko nimba nawe byari bimukozeho kugira ngo batamumerera nabi aho yarageze mu rwego rwa none ga nubundi baramuvumbuye baraza bavuga ati se muze kurarenda ubesha ngo ni mushiki wawe iyo uvugisha ukavuga ngo ni umugore wawe ko bari bamwitije iwe ni ngaho yarabeshe rimwe warubeshe rimwe byari bimukozeho byari ibintu nawe uzari bigiye gukora rero iyo uvugisha ububuzi cyane ko twari kukubabarirwa ukaba ariko uyu mugore wa mugore we wabikoze turamunenze sinje simuzi tunamuzi wenda wacu washobora ko yaramwumvisha muri comment abantu batubwire ese ni ngombwa ko umuntu yobesha kugira ngo agere ku nyungu runaka ziwe ariko ntarebe se inyuma yo kubesha tago iki kinyuma cyanje kizobyara kunda kumva abantu nyine bakuru bavuga ngo iyo umuntu abeshe mutazabesha rimwe guzamuga umukabesha umuharamura umuntu senti wumva ko yagumye gusubira aja kubesha ibindi bintu urebe iyo umuntu abeshe kera ubwa mbere ubwa kabiri biroroha kugira ngo ahimbe ikindi kinyoma biza bifatanye nimba uwo muntu yeme mwebwe hari n'abantu bazadukana kabenshi hari n'abandi bafite kubikora baba nabitekereza tawomenye ariko nimba waje kubesha icyo kintu umenye ko uretse nico hari n'ikindi kintu ushobora kubesha atari n'inzu ku nyungu zawe cyangwa ku nyungu z'umuryango yewe uzobeshe ku nyungu zawe ariko ntushiremo umuryango kera washizemo abantu gashiramo umugabo gashiramo n'umugore wawe ukavuga ko ibyo bintu biza hano wavuze ngo nta mugabo mukiri kumwe gashiramo nakandi kaherere kavuga ngo kubana ko y'abana bakubise umugore byagenze gute hariho amantuzi hariho kiba cakunaniye ushaka uzinga ibyawe ugasubira iwanyu cyane kuragira ngo uwo mugabo se yabayeho nk'umuhomuresi kubera ico kinyoma babesha baratumbwira ko ibintu byarangiye nabi baramubujije nyine kutazagaruka kwegera famille kugeza igihe leta izongera ikagira inama bakazomurushaho gusanga famille bakareba ko bakakurikirana nyine kera abana babagiye kuja kwibana ngo abana ngiye bazabana batwara donc batabatwaye no kubera ko umugore yabarimo kandi umugore we ntakosa yari afite cyo kuvuga ngo aza kubita abana rero abantu muri comment nico kintu twashaka kuganira ese ni ngombwa ko umuntu abesha kubw'inyungu runaka kugira ngo donc abone ikintu yifuza hari no kubesha ntukadiriye noneho ukabesha ikintu kuri rusangi cerekeye gikora ku bana cerekeye umuryango sirtu ku bantu batuye ino hama opportunity abantu bagenda babona ariko bashaka kwigera bikaba ngombwa kubesha ikinyoma kirekire ariko abazungu bazabeshaka abazungu bo barabesha kuko iyo babwije ukuri akenshi usanga batanabyumva ariko ubeshe ariko yeme tukamubesha ibintu bigera ku miryango bigera ku bantu hari bamwe bazi kubesha nyine gutanga muzamubesha
ariko ndavuze ngo ndimwe ndamubesha ibintu bikora bikurura ibintu birebire cyane hari abashoboye kubesha cyane abandi n'abandi nyine batashoboye kubesha abantu bazavugisha ukuri kwabo hari n'abandi bakuvugisha ukuri barinda baza cyane tarenka bya bindi wareka tugana ku musozo iyi topic ni ndende cyane twoyiganira nejo bundi twogaruka tukayikomerezaho ariko mwumve inyigisho twashatse gutanga aho conclusion nukuri ntago biba bikenewe yuko ntago biba bikeneye yuko urenze urugero mu kubesha cyangwe ubesha ikintu gishobora kukuzanira ingaruka muri famille surtout ku bantu batuye muri bino bihugu iwacu ho amahoro ariko ku bantu batuye muri bino bihugu hari ikintu ushobora kubesha kikakwangiriza umuryango we n'umugabo nkawo mugabo n'umugore ukora ubuzima bwawe bwose nkawo mugabo n'umugore batandukanye kubera kubesha kwabo kandi nta gahunda ibo bari bakundanye batari bashaka no gutandukana rero si byiza ibyo bintu turabinenga cyane nukureba nyine mu gakadiriye rero muri commentaire mugende mutwandikire uko mwe mubona byari gukorwa ese birakwiriye kubesha kugira ngo ubone inyungu runaka hanyuma rero tugana ku musozo reka dushimire umutumi gwacu uyu munsi papa Serge wakoze cyane kutwitaba Imana iguhe umugisha twagize ibihe byiza keka n'ikindi gihe tuzabifuza muzaza hano kuri Estagatako official tubahaye ikaze asante cyane tubaboneka turangiza rero dushimira abantu badukurikiye abazakurikira kino kiganiro dushimiye abantu bakomeje gukora subscribe na comment na share musharinge muzagenda mubona ibiganiro byinshi kandi bizabashimisha rero murakoze cyane Imana ubahe umugisha ciao